kublay yapi warok ki wasnyaw sup wo pat ye ki video how new channel te hakani ka video kwa open snyaw chapi we yap lengut ki chpai ka Pakistan we mynsoo joor arngut hadien wa pdung ubam ha Pakistan hawakam te yi watam pdung ya uti ubam we ne yi idaw tam pdung ki ya uti ubam te ton pat ye kani ka video hadu akut khanang we yo tip ye wasakhyat te chwa usdang ye subscribe your new channel khanang we yo ten cho cho phi yo ye ki video wa thame te ton sdang ki dekhot ka Balochistan Liberation Army de bom ki hakawi ka kari chipai ka Pakistan we ute ubom da pedung u heiwa da yap lengut ki chipai ka Pakistan we da mynsoo joor wan arngut ute ubom da pedung u kat wadang lai patrolling ka te ka kari ki chipai hakathang gadar jiwane ha Pakistan kite ki dekhot ka Balochistan Liberation Army Depan pedung ki ya uti ubom dai weapon emkam da remote IED kat wadang lai patrolling ka te ka kare. Ka Balochistan Liberation Army to ka kanhun chipai wada seng da kinong Balochistan we da le ko ye iti ikam nei dawam kwa ko em hapo ipat iyo ka Pakistan. Nei bha ka Balochistan man ko ka region ka wahe do ha Pakistan hai thau ka wa em so phau so person we man ko le ka wa majon bha ha kispa mariang kam iksir ipniang moyong wakiwi kiwi tangwa ka Balochistan man ko ko waduna pat bha we em le u develop ko we em ko hapo ipat iyo ka Pakistan tangwa em ukwa ko em hapo i control ka Pakistan we kwa ko uman ko walai lot kwa freedom kwa independence ko dukahi we kwa ko le uman ko wakarpang namo special do neite idaw daya khajia ya em problem ko waka sarkar ka Pakistan man ki por te ka jingkali wami ka teto kamon uyahir thama ka Pakistan wa ka India hawatang ka thama hapo ka riyong kale empudep ko uyale te du kini don hi ye subscribe like we share ye ki video khub le jibon